Bika boleh mula siapa tu mai, hena guna baru taki na yan rombongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni hena guna baru taki ngo na yan rombongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabiki na tini karuai nombongi lebu. Hena guna baru taki sekoya na yan rombongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Ni sambul binaka sai kwengo na bagaleleka ni nonde tukutuku bunga beir na tawan na bonua ni biba baletaki langi suba banga ngaiti ko na ngongo mai na People's Community Network ngoni songo ka tawya butaka na itukutuba membaleta na biba baletaki ongo mera buke kina oire erangandreba mera baletaki dingo mitiko na itukutuku ni sobe rongo se sianga bandua ni mbautu na ndona bonua bakaongo se squad settlements meka nando na ngauna kalau rai ni resata wanatiko endo na vale na panuongo na bonu ni bibo balite kongo embalati rolang anatiko na squad settlements eliu na bibo no suba pako sibi mai batuanga kena na jitu ndau singa ngule da bindendre tu kina matai balu na ikaroni singa ni bulo November na bembaki me bakani rato matikina tolu na sotia ena ngaune baidorikina na bei bana panai ena tinika lima na ambak sauti oya ena ronundolu baidor nikua na kena ibana numi me bakani rato alaubana ena QEB na lewe tolongo wakana numi telangana non rombula endo tal no sotia ke nando no visa karo alaubana na tautumba ni ndo na vali ni tete ena ngauni sala na ngiolevu mai na itasiri wakakino kobula Filipo Seavula endo telno visa kalau bana na ngauna venga rabitiko kina ena ikatini ka dio ni me erere na matabele wile welo toka ni kuwa o Filipe tuisawa ukepa embaki vasa ngulkaba beita kina tulu na dhala ni kudu kina ndo na dhala ni nona tambaka na kena waidhuri na itobo tawa kilikili o kepa kila kasa mataki ni akudu wendo na ngone ena vida bata na ngauna ena maliwa ni rononduru tinika tolu keina rononduru tinika lima sa tauriti wabesu kamena ngairere itale ena ikarua sabuka tolu ni singa ni bulongo kina gito ena darumbiti ko ni mataka na sotsota kase tegi mai ena ndonan rau lima sabuka bana embak sauti oya na Melbourne Cup ndau lau raikina na non rapisi sibi na ndau bondose burubura ka sibia ni $2.1 milioni na idhodobi bangole nganga ena sarabitiko ena FBC TV ni mataka na soto ngo oya ena lima na kaloko ena kabi maidha bekiri na bagaleleka ni nonde tukutuku ni wadi binaka Imbulo bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbulo bina rangone. Karuita kini mara taiti ronda bibingomi na mbio liba ni Radio Fiji 1 na ndabai viti na bunga ni viyanu yanu. Oya upio rotuanga na mninda uni bengravi. Na makia mwena ono kina tiri karua moniti kina barumbuka. Ene wasi ni ngone barutaki kilo manikoro ilutu na karomu.